जों साइमानो थानाय 13 तारिखनि जे घटना जे खर'नि स्टूडेंट जे बुजाकमानि ट्रैफिक पुलिस बाय लाङि बुजाकमानि बनि ऑफिस लाङि बुमानि कायसे ऑफिशियल स्टाफ रो बुमानि जों साइमानो जों जनो साइमानका जों टोटली नुखारो the failure administration नि failure am teke atrocities claimani students ni uporo ama belake chaya singaman condemn khayo tebe singluka am teke indigenous community ro sini sing sabno Mark Hasin Jamatia Kiran Kumar Jamatia song bobothajaka amon bagai sing saimangka singluka it is totally the failure of the government but administration is failure haini bagai sing je students buzakmani innocent student bongna bukha borno spare klali even private parts which is totally a violation of human rights am dike sing buman lukto amon bagai sing khna 12 hours ni bagai Tripura Students Federation TSF ni bukhakti 12 hours ni bond sing da bukha 5 am ni simi 5 pm jora khana bond tongnai aru sing koine joto lukurongno cooperate khlainani joto taku bukhu irrespective of political colors ba jekuno caste creed amor layawi sing khana bono jotono cooperate khlabai sing kobogo tie up bonto tabuk sini milk band electricity je kalbari tongnai rok wedding ambulance rok amor no sing talok return nai borok exam khlaijanai abonni tai exam duty tongnai rok borok thangmanai je porikha tongnai rok bongni bagike sing open khlairnai hani bagai sing joto lukurong koinai amo first time ya sing seven je incident mani every sing lugi tongu every time no je incident ning tongmani amon bagi sing amutiran tolerate klaya government manai nai tai sing seven je angel riang ni sakaw jeta case khlai jamani amno withdraw khaina ning thu asuno hambai Your good name? John Debarma, General Secretary, TSF. Thank you. Sir, khana government college ni exams tong wrong like sir. Sorry, your question please. Sir, khana government colleges ni exams tong wrong exam online exam cancel जों थासिंगनो साका जे emergency service like milk van, electricity, kailebari, tai ambulance, tai exam rok tongkhangkai aboro o bonni phatara tongnai. Okay? Hastene lokoro o bono borok mane dena hano. Obo chini borok ni sakao Tripura sarok ni sakao o atrocities khlaijakmani. Obo sudo atrocities simiya chini borok khoroksa bujakmani abo जों jotono bujakmani khlaio abon bagai manina hanai nahaya abo जों nainani kogya tamkai chini protection no जों khlainani bagai जों o bon ringkha tabuk chini borok ni thani o bon no busuk manina hanai nahaya And question tong je no je board link ha state government ta message nai plus je ti prasha minister bun MLA bun je lukana dong ro khongsa kon o je incident ti tabuk jora khorang ti sai babule tamne bugina nangla a question hangkai abo borok no sangkai chanai tamno ke जों jot to chini borok ni leader rok no जों koimung rohoro norok ni bisingtui je o incident ungmani kok tongmani ya tamni himale chini borok ni saka khorok sapa nongthong khorok ni phanongthong angel riang ebakai obiji devor mani saka phanongthong abo chini jot to saka wono abo bujakmani klaika abo total failure of the government. Whatever post you hold, just a post upon a tongdi, abo failure klaika, abo ST Atrocities Act ni under klayo, tai abo totally human rights violation, abo ni bagai, hai jodi nungi thangka hangkai, TSF sudu o 12-hour bond by simi tonglak, jeng tai bo kotor movement klainani bait dong nai, jeng hangka
TSF एबा टिप्रासा रक हंखाय कसang-कसang खाय तंगनानि हामजागो आबन बागै कसang-कसang खाय तंगनानि थांखा हंखाय निनि ओ पुलिस पर्सनल जे ट्राफिक पुलिस नि किशोर बनिक बो गोबांमा स्लैंग वर्ड्स यूज खायका जे आबनो रेसिज्म कम्युनलिज्म टू बुनाय जाद वर्ड आबो नरक आफ्रु खनाका हंगा साइमान खामु बरनि प्राइवेट पार्ट्स जागाओ बो बुई नरक हाई ट्राइबल बररक नरक न बुफानो नरक कुनु खायमिया नरक थैनानि नांगो आम हाई वर्ड्स रक यूज खायका आबन बागै आम हाई पुलिस पर्सनल एबा ट्राफिक पर्सनल रंगनो जों टोटली कंडेम खायो आबो सुदु ट्राफिक नि सिमिया दिस इज अ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट जों जत कासनाय दुगानपाट बंद तंनाय मालखुं बंद तंनाय ट्रेन बो चलिगला जों आबरनो जत जों ब्लक खायनाय आम हाकिना जों प्रस्तुति नाजा आवन बागै जों जत तैयार जा